Generali osiguranje Srbija je doživotni partner klijentima. Zato konstantno pratimo vaše potrebe. U tome nam pomaže Net Promoter Score, sistem merenja vašeg zadovoljstva uslugom koju pružamo. Jedna od potreba koju smo prepoznali jeste pojednostavljivanje procesa i usluga, kao i jezika kojim komuniciramo u dokumentaciji i obaveštenjima. Automatizovali smo procese i time ubrzali izdavanje ponuda. Optimizovali smo dokumentaciju i uslove. Štedimo i vaše vreme. Unapredili smo komunikaciju korišćenjem jednostavnog jezika. Mislimo i na vaše zdravlje. Kroz sekciju Moje zdravlje na Generali mobilnoj aplikaciji možete da dobijete elektronsku karticu koja vam omogućava niz pogodnosti. Mobilnu aplikaciju preuzmite na Google Play ili App Store prodavnici. To nije sve. Smanjivanjem obima dokumentacije zajedno sa vama doprinosimo zaštiti životne sredine. Slušamo i naše agente i na njihovu inicijativu nastavljamo da pojednostavljujemo procese i usluge i unapređujemo rad sa klijentima. Za sada nam odlično ide, ali se ovde ne zaustavljamo. Vaše Generali osiguranje Srbija.